Pöginiti singulate Kuzushugi, Tarin Pögelini don't get a ship to Pendudumbe, Tebnishumta, Chilini don't chosumle, Dogebe, Tenishuke, Salakbe singulate, Bemsiki, Nedushugi, Nazutarinki, Sangu, Tonekani, Chinor Koskim Chumuchota, Jam Ansan Suchi Cho, Namni, Tomi, Toptanki, Lingde To, Linshu Zegu, Korta, Himalay, Kimsanshe, Gapedun, Gabyo Sobe, Pögi, Nedun Kola, Tamshe, Denduki, Ledimshe, Kodi Chevekor. Dili Royan Ruka Shiki, Pödun, Shena Chedishi, Dunawe Gorta, Shenyan Seribata, Nyumshi Batu, Pöki, Seju Dendang Tone, Shahajanki Gawa Chagyu, Gotap Tola, Pingi Yoba, Shadow Chongwe Gorche Shugi. Jino Hoskim Gun Chumuchota, Barme Manzu Sobe, Uti, Chamku, Ansan Sujicho, Namni, Dawjimena, Jake Jitu, Gekopki Gasser Sogu, Domi, Topdanki, Lengdek To, Linshu, Ziguredo. Ten Gulam Kagina, Nisu, Tense Chena, Talenki, Logo, Lengdek, Ting Jubdube, Jushizuni, Jizoki, Puyu Gola, Yimbata, Tingduki, Jizo, Mandaji, Wangji Jigdu Shunki, Lamlune. Mangzu Chosu, Drugi Gola Redo. Chindugube, Jongane, Jubdin Pagi, Lenzo, Ting Jubdimba Dito, Zamning Sajo, Kansane, Chipsi Minata, Shiyunje, Shungziba, Sangu Leriba, Tongdenta, Chejo Kiminaso, Migala, Yamshu Chaguindo. Lore Lingde Dine, Jake Jitun Gekubki, Sinzi Surba, Gushek Waklef, Havel Choki, Chilijikton Gubia, Gubjukopdino, Unzunawa Shigimbre. Kasan Dharamsalar Himalaya Kimzanshe, Gyaga Pödun, Gyabyo Sobe, Gyaga Lobdananku, Pöki Nedun Kola, Tamshe, Denduki, Lerimshi Kodinado. Pödun Lerim Ter, Dashu Negu, Gyaga Lobda Ka Sumne, Zindagevane, Jungni Pagi, Lomutsu, Nyamshu Chene, Ngar Pöde, Rangzen Sangme, Gegab Yimbaso, Pöki Logyu Korta, Pagwe Delamgor, Teshin Pöna, Kuyuta, Rikshung, Chujeba, Tenkap Kangi, Kazushi, Teshin Yogor, Pögi Nedun Te, Gyagaki Denjala, Dewa Kandashi, Chagyovaso, Jushika Guito, Tamshe Pena Yobre. Kundezo, Kangra Zonki, Zongben Shenba, Gushef, Rohan Chand, Thakur Lagi, Rangzen Sangme, Gegu Shigimbe, Gyagane, Pögi Nedun To, Jikshum Kanya Mebetone, Chisi Nangsiki, Gyabyo Chegyo, Keji Imbata, Teshin Konki, Pebata, Gyagawa Nangu, Ge Kobda Matube, Wanki, Kange Chungzari, Yongshi Bateta, Setapta, Nangu Chamtu Yongche to Lerim Dida Kangman Kodi Chego Goya, Sunado. My deep personal relationship with the Indo-Tibet fraternity. मैं लाहौल स्पीति का मूल निवासी हूँ और हमारा जो कल्चर है वो जितना वो एक मिक्स कल्चर है जिसमें टिबेटन और इंडियन इन्फ्लुएंसेस दोनों हैं, बल्कि हमारे वहाँ पर जो भाषा है वो भी टिबेटन से बहुत मैच करती है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आम आदमी भारत में क्या मालूम सोचता हो कि जो टिबेट है, जो तिब्बती संप्रदाय है, ये चाइना से ज़्यादा क्लोजली लिंक है, परंतु ऐसा बिल्कुल गलत है। जैसे कि आपको पहले स्पीकर ने बोला कि जो भारत और तिब्बत की जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही पुरानी और एक बहुत गहरा संबंध है। मैं स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बताना चाहूँगा कि जो टिबेटन स्क्रिप्ट है उसकी भी जो वो स्क्रिप्ट भी यहाँ से इंडिया से गई है, उनकी भी जो बल्कि बुद्धिज़्म भी इंडिया से गई है। लॉर्ड पद्मा संभवा 8वीं शताब्दी में यहाँ से गए थे, तभी बुद्धिज़्म टिबेट गई। Pembidik zu Pögi Siju Nyamshi Khane, Chongpa Ringar Sa, Lobsan Lagya, Pödun Lerim Del Pepshu Nane, Kongi Pagbu Niwar, Cheta Ki Soki, Devekor Sungshe Nayubre, Shen Kundun to Pemi Shungde Mibe, Tokwa Sane Shunuda, Pemechi Ki Kuzabya Pena Yubda, Chidi Demdun Sembe, Pögi Logula Yusum Tawa Shepe, Jushi, Bari Demdun Ta, Chidi Dembel de Zene, Pödun Bedeta, Devsho Kaji, Godem Nayubre. Tabar Pödun Che, Pemisa Maibar, Chimi Tweka, Pöki, Dembe Tabzola, Gabgyorda, Lawardu Ganashugi, Tagzub Siji Wo, Tenga Pöna, Ranglu, Meseki, Nezu Chungwar, Tame Pöduna, Dungsim Yamgyoba, Chenjedu, Zomyik Bevata, Tepchiba, Komdrina Waso, Legu, Namanshi, Beyobe, Tare, Gagaki Gasidili, Royan Ruka,
Arjun Shebashi ki Pönangi Rangnu Mese Kola Shena Chedik Shi Dönando Pödün Chedik She Te Ming La Yang Rangwan She Tanando Shegi Nangdön Zo Zamning Mimang Chö Pödün Chedo Chikri Nangwebe Pögu Nando Dine Kongla Shewa Gyu Chendi Chebe Kongi Sungdön Nye pyo yu korda kena shungi pyo chole ya narjo khada tongu yebe kol ya Tibetan logu yu. Ngare ngone samna changme pyo nal ya khari yungu yube di shie kechambure sambudu. Che za shie gi nyende suye gi gyumzen ya te yin. Nyende di siri changme pyo nal nizu dido shie tugure sambudu. Tezu tongwe tone kyabyo ya maung tugure. On this issue, which can help us to propagate the message that freedom is everybody's birthright. Tanda kira kyuzewa shikimbe chane chik shiegi tone pyogi tada ne dun tizu zambuli mimang ya kodo kazu chigiya pe tugure sambudu. Yes, I strongly Re ngaran kyuzewa shikimbe chane kyuze tone tenden zambuli nani ya kyuwa tong tugure sambudu. Ngare ngone shiegi tone ine kyuwa tenden tong tugure. Pyo nani ya pyomitsu ranglu mese nangi yore. Kyuzewa suyine susu ngone pyodun tole ya zambuli mimang ki tona yongel ya kazu che tudu shik nang gugure sambudu. Gathering more attention from the world that Tibet is still burning inside. So yes, I think that every artist can do their bit. She dili ya che mangso ngwe ne kamyo do che khande do sinang dola. We have been receiving very good response. Lawa ngajo she dili ya changme kabushira nang do. Pheba yang dola pheba mai ba yang yu do. Changme ngwe ne nyenten dili ya kyabyo ya bu nang do. The video and they really liked the idea that music can be used to propagate Tibetan voice. So yes, in all, everybody is supporting us. Maung bali ya phebe sheba choda nyamde thone chik thabden na ge tinde kongbara khor wetinde chungena. Yes, we ngajo mi thangbo de she di chino konstem chimbu choli ya nyedi shugi beju che di. She di phebe rishun ya shamde dabji yi. That was the initial plan. This was our gift to the whole Tibetan culture. Tene nyibadili ya ta dharamsala la thabden chik che thuwe thol ta nga jo beju chi shimba yi. Tinde thone phyogi ne dun ti jo zambalin ya chapter kya khanje ro thuwe ki rewa yi. Music concert in Dharamsala every year where we can call in all the people across the globe and we can have one musical meet where we can highlight this issue. That's the idea that we have. That's the roadmap that we have. Nganzu she the nyintin shi YouTube ne public cheba shi sigbi shu yin.
Zawe rawan shebe shi ki nyin tin the dawng me na tembe na do. Cheri kwa dai nyamshi pa che phe ki se dan chulam ten dang the subyo sha hajang ki gyagwa chagyu godap thola phengi yo ba she do jong do. Zawe sha hajang gyagwa chagyu the ni ning ki na sa ta ning za the gyu gyu gen zo shi chagyu bre. Nya cha phe ki su yun ki se je ten dang the ten je thola phengi yo ba nyamshi pa che se de nang do. Dine me ba nam ge khusar la la chendi che bar kong ge sung de. Thana ngazu Peki sorry be seje tholiya nyamshi ki tumde di nidon gegi lolia Germany liya Tübingen University Mengan liya nyamshi na shajure nidon ge ne nidon chuk pha lo ni singali nyamshi che chen nyamshi di na liya nyamshi na nge Germany University kha gi ani nyingam theni ki member kha da ani shida ngara che ge ngatu minga gi nyamshi ki tumde cha de yore tumde di Ani Zawe Tübingen University tadi rogyo dan chamina chine tende nyamshi tumde chade yore nyamshi di tholiya shubi na ani Zawe gi thangbo nyamshi chego we gyumze kharesana ngema nga zu chigi nyamshi gi cheshawe gi logyu li te yundi phebe miri di ani pena phele ya chashawi na gyari ta ani thangyu miri shamba le phebe miri di ani subo kamba ta Thana shi mixe gi kego gi sechi di ani chunga yo ji gi dene gi nyamshi dumde de phen yo dene yin sa dene gi namdo go saben di thone ani ta phebe gi thumo me seje di dene ji gi nibo thembe yo ji gi yije di na ani thana shi be thanga ya ni don dyung gi lo ya thamo thoma ta nyamshi de ma ja khon ya nga zu 30 ka ya ani the Boris Begal ke professor re university professor khona London le University professor dene izang ngani gi ta ji seje di tholia kam kam mambe shi nge phame gi ngode khana kam shi sai be jelia ta pake university cheshi de de che nyamshi che ka ya ani mima Germany miri ngap je chi shin yi le nyamshi che bre dine cha go ni che je ne ani mingi je tuju re ni phebe seje do dan chi ta mingi je tuju re ni ani nobjo gi seje do dan din thone ani ta khagi ne ba them be me din du che bre din du che in tandom ani never read la mi kaso da thu nyamshi chevre da thu nyamshi che indi che lo ni na sa indi da thu gi ani dom de le ya phebe seje denge dige gi jigo di chanyom gi jigo gyaje thu kilo thu sam cha yo re nojo gi seje denge dige gya kilo sum sam ma cha thu yo ma re dinde gi cheba chi cha yo re da na ji BMI seje re kego seshi gi seshi di ani nambi 가서 니슈 생활을 하여나 아니 다지 개고 세시 미자타베 텔 수요래 되게를 냠시 제윤디 빼나 망체 개고 세시 숨줄 하용에 짠래 되게 인상 되게리 아니 냠시 제윤디 베베기 세죠 땡에 되게 야 개고 세시 자지마스네 일하 차윤디 코시라기 세 토버지 차대요래 되게 인상 되게 근데 상부디 태디에 아니 냠시기 재단지요 냠시 재단 뒤에 가지고 간을 채열서나 Tengdi neje nyamshi chedan go na che to she di to ne nyamshi che yor ani di na ya chi nyamshi gi na ya yije go dan dige ya chi ngone gi nyamshi theri de thimbe nyamshi chedan gi yije go yor ma de chi so so rang de khang jung gi nyamshi go ya gi do na ji me bi in sa pa ge university ngone pe shira gi thu gu chim na che de nyamshi de dumde sam bu che yor she 지금 세주 나이는 맨날 맨다 되죠. 디소 세다 전람레 맨나 개개요 말 가이스나 디날이야 베베 매랑기야 제전에 심주 제위네 네버 망고 스타 차고 요리 양디 로 망고 고리 근데 인자 안에 초동 개야 돌 강에 튀기 요리 이제 세브 차도 요 말에 근데 인자 소 세주 랑기 토네 베베기 세주 디 멤베기 세주 롭난 딩가 저 간데질 시샤였으나 아니 노조기 제음니 미리 디게 세주 템베 갑리야 아니 조가 저 포에 매드 써야다 아니 룽기 나자 조 시샤는 룽기 쥐었다 배경기 쥐었다 근데기 아니 쥐었다 디샤시 시샤베 토네 아니 dunde 딜이야 아니 지고 차 지고 말에 아니 수비 나로가 타 실루 열와 근데 이상 아주 배경기 세제 템버 디게 타기 실루 토래 배배기 세제 디게 네버 체태요 바다 다나심베 수비 나로기 냥가들이 열에 CRA 프로틴 센전 되게 냥가기 세시 되게 베베 세제 템버 디게 네버디 체태요 저기 되게 dunde 상고 태요 쉬어요 지금도 세주 나오는 집배도 쉬어지는 세주디 마다 가르쳐 주시는 페나 간주기 세주 나를 가를 롭된 쉬어서나 개체시 아니 차보사고 해야지 저희
하이스나 백엔디 나즈 시타래 베베 메슈나 가리 슈거스나 마슈가 소토베이나 나도 망고 소토 그래 슈거 근데 이 마슈가 데조 메드 냠바토니 만지 냠시 나래 도단 소디 냠 아니 메드 소야디 개치시지요래 쉐리 지금 이게 디 진짜 주변은 도와지네 디 니티 잡지 되셔다 근데 연도 예저야 니티 스마트야 체트스디 파라를 가르치 자외기 냠시 이게 디 진짜 시벌이야 아니 피요래 단데 cardiology 단데 international journal of cardiology 나 진짜 dimbal이야 디 கொஞ்சம் ஞellenche 아니 진짜 디베터리 인사고리 online publication 단 online publication 나래 수디요 근데 이제 게지 나래 페멘기다 페니 첨부터 해버디다 용라지 차유요 참디네 다른 게 생겨 다 주대 주기 배된다 데베 시프트네 주가 샴게 슝데 타네 토네 시기베 남세 동만이와 나로나 데네 샴라 남싱원다다 니레 체제로도 시루나 변다 듬비체 니슈 싱아마다 진다기베 체 니슈 자고 레사푸부 른로다가 민족 중주 멜롱 체자상웨 릉고 하솔룽디 더저 주규다 미젠자와 릉네소 로발롬니 군주체바 강바 사르야다 냠소체바 강바 포와 코요소 템바 트라시비 레드소 군주체나 상와유 찬시 텐데체바 트라시비 레드 군주체바랑 상와유 이나야 대니 마지 남고케 커주리다 팀라 슈두 신야 8억 낭 미rum에 점반나 도지체